кырбастаммыт котлет оҥорохпут, нучалет тахана рубленые котлеты дем болар. Биги эбэбит манныгына арастаачыга, мано хаян даганы бачча шүгэй рецепты бэйэм хайкаларын барубалыктаахтар диэн. Дигине бу маннык котлет били курса этиттен котлет оҥороллор ди. Бу бахат эме түргенник бухар болан, эме олус бетке бассар бу рецепка. Onu bu ubahабыт эте үчүгейдик ире илигине кырбыр быдан табыгастах. Көрөт бу хайдах курду кырманарын. Бу маны барытын же 1 кило эппитин барытын бу бытахай гына кубики гына мыт кырбы бытыгынан бытахай отчонон үчүгей. Бу курдук бу бытахай болуктах көрөт. Эппитин барытын кырбы быт. 1 чайная ложка туз кутабыт. Чеснок. Ой, яры. Икки хымыт. Хымыт болан бу котлеттер бут. Бу хатыроннар араксылатыннар диен. Үч 4 столовая ложка майонез. Жаманы бу куя хабастан. Бу кайынтын буртуга бияппит. Барыта бирге силпехен холбахон халыктахы бу котлетка холору бирге манны бастаханы теңге хеджер. Если экки деген ахары тоң эм болланы кыртык ирере хатын нада манны кырбастан барангыт. Барыта бир масы болон нада. Аттын бурдук кутабыт. Хою хоғыз бир масы болаттақсы. Жабы күрдік бир масы болла. Гыдан баран этим чүт тоң күрдік. Олеген остолға білеген хүрбетчі мүйді қаллары бәді түранәрі кірітік ереға. Түрінері бұл маңтар бағаз өссі улан берді әппет. Оны котлет фарш күрдік болла дек. Маның состоянлақ болуқта. Оны бұл күрдік. Эбе хоğu 1 столовая ложка бахабыт. Укталан жеп. Түргенlik buhar. Ergitev. Köröt, manny kurdu bolukta. Isi mannyk ergiter kotlеттерге аракта хеджер боллактарына ола атеме. Биле кырытып турору түйөкүтүннады. Oğlar iyi naha bilen hilder manları. Yarın. Kotletler bütün bile arı sığ olan. Manlık halket kahıstı bu. Ne cevap bit. Barıta buhor dulu manlık. Kotletler bu belen bollular. Bu котлет боланы макарону, эбетер эриге кытанха чүтүп бассыр. Бу көрдүк. Же минигестик. Аха.